Yebo kunjani lapha mama ungubani? Mina Mina Moyo kodwa umoyo ngokuthathu. Esami sibongo ngokomanyathelo magumbu. Magumbu. Nasi indaba zabo eZUPCO lapha. Kambe ungaka so ugada njani emabhasini la? Angikwanisi mntanami nxa ngigada kumele ngifuqwe ngemuva. Ngiqansi. Akula zitepisi ufuqwe ngabaphansi. Bebamba umzimba wakho. Kuphezulu phela andithi ngizafuqwa ngongumama. Ungiconductor la. Hayi ogadayo la. Nxa engekho ngekugada. Nxa ungekho ngokugada phela ngamankazana koZUPCO. Ngithi nxa ungena umuntu ubuyela khona kunzima. Uyigada uvele kanzima kakhulu. Kakhulu. Ayilungiswa lokho ukuthi zibe phansi ibhasi. Kumele noma kungaphansi basilungisele iziteps zokuqansa njengonyaradzo soyana. Antu nyaradzo leziteps eziqansayo. Labo basenzele njalo. Kade sikuthiwa nombela kuphela. Hawu. Ngiyasukumisa unyawo kumbeni kudlane ngani phakathi zasukumisa. Hey. Kunzima imsibanda. Ngoba uyabufuna uhamba la. Yebo, kube njani kuminya? Yechipileyo. Yebo. Imthovu yadula. Hayi imthovu ngayiba ama-60 kodwa iyabe ngaphansi phela. Xa kuthiwa 40 antu uyabuselele 20 bond ongathenga lawo ongumbhidi. Intengo yakho ingaphansi. WeZUPCO ingane ngaphansi. Kodwa liyafisa ukuthi aZUPCO abe khona kumbe kancede lutho. Ayanceda siyafisa ukuthi abe khona. Abe maningi kodwa ngoba khathesi malutshwane njengabo Mvulo khona kunzima kakhulu transport ayitholakali. Izitholakala ngezikhathi zonezi. Kumbe ayabe ngapha amaZUPCO kwakhona ngakho kwazi. Ezabona mnxingizikhala manje sifile lezi. Nganti izikorokoro lezi zemakhaya ezinye sezasezimiswe emagarajini. SezingaboZUPCO manje. Iye sezingaboZUPCO. Hamba uthelwa intuthu yangikhona ukhitshwe impilo. Babo ukhitshwe thina silabo asima labo BP. Uhoqa. Hey. Ilokozeni ke swahlatshwa ke umkhuhlane lo uficela. Hayi ilokozeni lalo lekhadi la. Hayi. Kodwa zange ugule wena. Hayi alingiguli. Hayi. Kunabantu abaziya bagulayo. Kulo one umna wami oseMontrose. Wayihlatshwa wagula. Ukhona kodwa abafayo obazwayo no? Hayi, ngiwafayo ngingamuzwa ngingazwe nginami lo oyithwebuza. Wagula. So wena lapho ngakhalazo sithi kuhulumende. Mina kuhulumende vele Sibanda asilali uncedo esiluphiwayo. Akulani sakasaphiwa kuthiwa yi-net1 yakhona leyo bagcina usinika leyo mali ngo-April. Kunjenje siyabhampula silalutho silalo ucela umakhelwane la ulokunye kuyisihlobo kuse South Africa la ubambilele khonapho mntana makungithi lakho kungabuyi ubhampule yamaphilisi wona kasikhulumi nje kwamadolo uyambona ukuthi ngihamba njani zinyawo angilamaphilisi. Awuholi wena. Ayangiholi. Kodwa uphile ngani? Angikwazi. Amaphilisi akhona ayadura $15. Ngiyathatha $15 ngingasebenzi. Angiholi. Amaphilisi eBP la. Hayi arthritis. Arthritis. Ulayo le BP konke ngilakho. So uvela uthola indawo. Hayi BP ngeke ngiwathola empilo nxa ukuthi akhona. Kwesinye isikhathi ngithi nxa ngithi ngiyaya kuthiwe wakho abuyanga hambe ethenga. Ngiyathenga ngani imali nginelayo. So lapho ikucela ukuthi uncediswe labantu ukhalaza lebantwini enxoxweni lo mntana futhi oyi-Down syndrome oswayelisiso isikole kuthiwa sekhulile. Kasangeke aqhubekele phambili ngo-grade 7. Ngumzukulu nina wabhuku. Ngumkhangelewe. Yimember kumbagcinileyo bathathu. Ungasebenzi uthi? Ngingasebenzi nginjalo. Hayi sizwa gogoke. Yebafuna umphathisa ke lapho usePumula la. Ngikhona apha ePumula inamba yami u78. 78 ePumula North. Khona apha kule kulokuyicheche ani ibhawa nasi la. Kule tharali ehamba umsho. Ungawe usehla kwaba kulokuyicheche baba. Amakhoti thona lawo uthi usehla ke uqondane lawo. 78 ngangale kukhangela icheche. No. Asiyabona. Nakulungile Sibanda.